anyiti itemi ruhonge-inĩ rwa kumenyerera nyamu cia gĩthaka marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhonokia ndũiga mũthemba wa Somali giraffe iria irĩ kĩgera-inĩ gĩa kũhuka. Giraffe are not great at navigating fences, but as fences are being put up across Africa, across Kenya, it's becoming a big issue for them. And so we're working with the SARA teams here and with NRT to try and figure out how we can mitigate those impacts and if there's anything we can put on the fence or different types of fences that result in less mortalities for giraffe. Ugite thengia ya namba yacio gukorwo ikiambatira o kahora iri o thi muno ikiringithanio na miaka ya hau kabere. Waendaji wa haramu ya twiga ilikuwa juu sana, lakini kulianza kuelimisha na pia kwa sababu ya patrol idadi ilikuwa chini, lakini tangu tusuie idadi imeanza kuongezeka. Kuringana na ndari cia ruhonge rutari rwa githirikari rwa NRT, ndũiga ici ciarĩ 98 mwaka-inĩ wa 2014, no rĩu namba yao nĩ yongererekete na ikinyĩirie 119. Komanda wa mbuto ya maobitha a KWS kaunti-inĩ ya Samburu Vitalis Ochala ni atogeretie mĩhang'o ya aikari icigo cia Laikipia na Samburu kuria ndũiga ici ikoragwo ya gucimenyerera na gucigitira. Giraffes zilikuwa zimebaki wachache sana, na tangu community wajitolee kuchunga wameanza wameongezeka sana. Hau kabere ndũiga ici nĩ ciahĩtagwo mũno nĩ andũ nĩ ũndũ wa nyama ciacio, na thengia ya ũgwimi ũyũ kũhinya rĩu cirĩ ũgwati-inĩ ũngĩ ũcing'ethagĩra wa kũringwo nĩ ngari barabara-inĩ nene ya kuma Nanyuki gũthiĩ Marsabit. Giraffes saa ingine wakicross wakienda kwa maybe kwa hiyo corridors yao, mostly wanagongwa na magari na pia ina cause accident. Muikarĩri gĩtĩ wa rũnyanjara rwa SARA Ruben Rendira augĩte rũnyanjara-inĩ rũrũ nĩ matacũkĩtie makinya mega kũgitĩra ndũiga ici na makona namba yacio ĩkĩongerereka. Pamoja na San Diego Zoo Global Alliance, hii mradi tumeweza kuanzisha miaka kama 5-6 zilizopita. Tumeanzisha hii mradi pande ya Namunyak, mahali tunaitwa Naloguon, na baadaye ikaendelea kujimuisha Ngelai Conservancy na pia Kalepo, na pia imeweza kuwa katika SARA. Kwa hivyo apart from kuconserve na kuprotect hii wildlife, pia imechangia pia livelihoods at the grassroots level. Mambo ya kuajiri jamii kazi, kuna vijana ambaye wako chini ya twiga walinzi wanapata mapato, wanasaidia jamii, na pia kusaidia mambo ya kusupport conservancy in terms of operations, in terms of funding, kuona kwamba at least base ya conservancy ama strength ya conservancy inaweza beba ile kazi ambayo wanastahili kufanya. Waendaji wa haramu ya twiga ilikuwa juu sana, lakini kulianza kuelimisha na pia kwa sababu ya patrol idadi ilikuwa chini, lakini tangu tusuie idadi imeanza kuongezeka sana. Tulianza kuhesabu kwa kutumia ndege na pia watu tunafanya tu ile aerial count au by foot kuhesabu wanyama ile kwa ndani. Na wakati tulianza na idadi kidogo kama 70, lakini sasa tuko na twiga 146. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Mweru wa Njuguna.